Ku itariki ya 16 y'uku kwezi kwa kabiri, umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Bukavu. Ni nyuma y'uko uyu mutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda wari umaze kwigarurira umujyi wa Goma. Ibi mvuga twese turabizi. Ntibyarangiye gusa, ahubwo abarwanyi ba M23 ubu bamaze no kwinjira mu mujyi muto wa Kamanyora uri ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'u Rwanda, hari mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru nk'uko abahatuye babivuga. Kamanyora muri teritwari ya Walungu iri ku ntera ya kilometero 45 mu majyepfo ya Bukavu na kilometero zigera kuri 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira ku kiyaga cya Tanganyika. Igisirikare cya FARDC ntacyo cyasubije ubusabe bwa BBC ku makuru y'ifatwa rya Kamanyora. Radio RFI y'Abafaransa ivuga ko kuwa kabiri habaye imirwano hagati ya M23 n'ingabo z'abarundi zari zikambitsaho ikamanyora mbere y'uko izo ngabo zihunga. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zavuye Bukavu n'izari zisanzwe ku mupaka wa Kamanyora bivuga ko hashize iminsi zarahungiye mu mujyi wa Uvira mu majyepfo. Ubundi Kamanyora na agace kari ku kibaya cya Rusizi gafite amateka y'imirwano ikomeye yahabereye mu 1964 ubwo ingabo za Armée Nationale Congolaise za Mobutu Sese Seko zatsindaga zikarangiza ukwigomeka kw'inyeshyamba za Pierre Mulele. Hafi y'uyu mujyi hari n'ishusho y'abasirikare yibutsa ayo mateka. Kamanyora yarizwi nk'umujyi wakundwaga byihariye n'uwari perezida Mobutu Sese Seko, ndetse na stade nini ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Stade de Martyrs de la Pentecôte, ijyamo abantu barenga 80,000, icyuzura mu 1994 yiswe Stade Kamanyora. Iryo zina rihindurwa mu 1997 Mobutu ubwo yakurwaga ku butegetsi na Laurent Désiré Kabila. Uretse stade, Mobutu yari afite ubwato bunini bwe bwite yaguze i Burayi yise Kamanyora, nabwo Désiré Kabila yabuhinduriye izina bwitwa Lemela. Mu gisirikare naho Mobutu yari afite division yihariye yitwaga Division Kamanyora. Abanyamateka batandukanye bavuga ko mu rugamba rwa Kamanyora mu 1964 ingabo za leta zari ziyobowe na General Major Mobutu Sese Seko ubwe wari umugaba w'ingabo za Kongo icyo gihe mbere yo gufata ubutegetsi mu 1965, hanyuma mu 1971 igihugu agihindurira izina akita Zaire. Gufata Kamanyora kwa M23 nyuma y'iminsi mike ifashe Bukavu bituma benshi bavuga ko M23 irimo kumanuka isatira umujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri munini kandi utuwe n'abantu benshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho ku ruhembe rwo mu majyaruguru kuwa kabiri havuzwe imirwano muri teritwari ya Rubero hagati ya M23 n'ingabo za leta nk'uko bivugwa n'igisirikare. Muri iyi teritwari M23 bizwi ko higenzura agace ka Alimbongo kari ku birometero 50 uvuye mu mujyi muto wa Rubero centre na hafi kilometero 100 uvuye mu mujyi wa Butembo. Umuvuduko M23 iriho mu bijyanye no kwigarurira uduce twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasesengura bya politiki basobanura ko mu gihe M23 yabifashe umujyi wa Uvira byaba ikibazo gikomeye ku gihugu cy'u Burundi gishyigikiye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva intambara yatangira, kubera yuko ubwo imipaka yabifunguye ku ruhande rw'u Burundi yaba ari imipaka ikora gusa ku gihugu cya Tanzania, dore ko imipaka ihuza u Burundi ndetse n'u Rwanda ariko ku gice cy'u Burundi imaze igihe ifunze. Ubundi bavuga ko umupaka u Burundi buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gice cya Uvira unyuraho ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi ndetse n'abakongomani mu bijyanye n'ubuhahirane. Ibi bigatuma abaturage by'umwihariko b'abarundi babona imibereho. Abenshi bakomeje kwibaza mu gihe M23 yabifashe umujyi wa Uvira uko byagenda ku gihugu cy'u Burundi, dore ko ari umwanzi karundura wa M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. U Burundi butahwemye gushinja ko gishaka kubutera. N'abajya Butembo na Rubero bakagendera icyarimwe. Iyo concomitance ntabwo twayihakana na cyane ko buriya muri Sud Kivu aho bageze bafashe la capitale yaho Bukavu. Ubundi uretse kuruhanya abandi bagomba gusarendinga, abayobozi bagasarendinga, uzi ubwenge amanika amaboko akomeza kibera n'umuyobozi, ntabwo bazi gucanga ikarita. Iyo wafashe capitale y'ahandi bashyira intwaro hasi. Ari Rubero rero iba muri Kivu y'Amajyaruguru, Goma irafashwe. Ari za Uvira iba muri Kivu y'Amajyepfo, Bukavu yarafashwe. Kandi twibutsa dukurikiye ko burya chef ya capitale y'ahantu ibihatse byinshi, amabwiriza niho abaturuka, yaba yo muri santé yaba yo muri kiniki, ibintu byose biva muri capitale. Ntabwo ahandi hapfa kubaho habona ubuzima hadafite iyo capitale y'ahantu mwafashe. Ni nayo mpamvu hatari kwikomeza no gufunga umutwe n'ingenga bitekerezo cyishyira mu bantu. Bagombye gusarendinga
bakajya mu maboko ya M23 bazaganira ibiganiro bivuyeho bakayoborwa nyine n'uzaba yatsinze mu biganiro. Aho muri teritwari ya Rubero by'umwihariko umujyi wa Butembo hari amashusho yagiye akwirakwira agaragaza ko abaturage bafite ubwoba batazi ikiza gukurikiraho, cyane ko ingabo za leta ya Kongo zari zihari babonye zurira amakamyo bakavuga bati dore ingabo zirahunze, ubwo twebwe biragenda gute? Naho nk'uko turimo tubivuga abadukurikiye babyumve, dushobora kumva Butembo yafashwe nta mirwano ibaye. Byanze bikunze ishobora gufatwa nka Bukavu, na cyane ko bashobora kubashuka ngo bari Kitsambiro ariko baradoginze baraciye iburyo cyangwa ibumoso. Umujyi wa Butembo icyawukiza wenda ni igitsure cy'ingabo za Uganda zibarizwayo niba zitarigendeye, ariko ntabwo FARDC yahava ngo umuganda yabaresista kubera ikiza ya inyeshyamba zazana akigendera mu gihe yabona zakubahiriza umutekano neza aho mu byo zakoraga. Gusa urabona ko Kongo ishobora kuba yashatse kumanipira ingabo za Uganda ikazizeza ibitangaza byinshi kugira ngo Uganda ibabere urukuta rwo kutaraswaho na M23, kuko bavuga ko Uganda ari amacuti ya M23, ariko M23 ishobora kureba igasanga ntabwo buri muri intere zayo, kavuga ati twaba inshuti ariko mu buryo bw'ubwubahane, twe turi mu rugamba, turi mu gihugu cyacu, ibyo mu Rwanda ahangaha kuhashyira umutekano nako tuzabikora. Urumva? Kandi Uganda ishobora gukora imarika avuga iti okay, niba muzabikora nta bitero bya IDF tuzabona iwacu, murarwana iwanyu ni mukomeze mu rwani wanyu. Hagati aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko iki gihugu gihagaritse ibikorwa by'ubutwererane mu iterambere gifitanye n'Ububiligi, ikabishinja iki gihugu gutobera u Rwanda ngo ntirugere ku nkunga y'iterambere. U Rwanda ruvuga ko Ububiligi bwafashe uruhare muri iyi ntambara muri Kongo, rushinja iki gihugu cyahoze kirukoloniza ko iyo myifatire ibangamira umuhate w'ubuhuza bwo gushaka amahoro uri gukorwa na Afurika, kandi ngibi ngo bishobora gutinza inzira yo kugera ku gisubizo cy'amahoro arambye. U Rwanda rushinjwa n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi ndetse n'umuryango w'abibumbye, tutibagiwe na leta ya Kinshasa, kuba rwarohereje ingabo ibihumbi gufasha umutwe wa M23, ariko u Rwanda rwo rukabihakana ruvuga ko rwafashe ingamba zo kurinda imipaka yarwo gusa. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba ibihugu by'amahanga guhagarika inkunga y'amafaranga biha u Rwanda kubera ko irushinja kurenga ku masezerano mpuzamahanga yo kuvogera ubusugire bw'ibindi bihugu. Ku cyemezo cy'u Rwanda, uwitwa Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, avuga ko bashaka ko ibyo bazahagarika bizakorwa mu buryo burengera inyungu z'abaturage b'u Rwanda, badakwiriye kubabarira muri uko guhagarika. Kubera iki cyemezo cy'u Rwanda, hari impungenge ko abakozi bakoreraga ibigo n'imishinga ifashwa n'Ububiligi mu Rwanda bashobora kubura imirimo. Hari impungenge ko nka Enabel, ikigo cy'Ububiligi gishyira mu bikorwa politiki yabwo y'iterambere mpuzamahanga, ishobora guhagarika ibikorwa byacyo mu Rwanda. Hagati ya 2019 na 2024 Enabel ivuga ko yakoresheje ingengo y'imari ya miliyoni 120 z'amayero ku mishinga itandukanye mu buvuzi, ubuhinzi n'iterambere ry'imijyi mu Rwanda.